Putevi će se i narednih dana čistiti svakodnevno, a prioritet su ona područja gde ima bolesnih, ugroženih mesta i delovi grada, gde ima staračkih domaćinstava i dece. Potvrđeno je još jednom na današnjem zasedanju Gradskog štaba za vanredne situacije. I evo, kao što znate, pre par dana je ona starica spasena na Rogozni. Jedan bolesnik koji je na dijalizi iz Lukara, znači i tu se interveniše da se i tu taj deo poradi u smislu da se put prokrči da bi mogla vozila da prođu i da bi mogli građani da komuniciraju, da obavljaju svakodnevne poslove. Već je razmatralo i problem Roma u Postanju koji imaju poteškoće sa vodosnabdevanjem. Njima će prema rečima člana Gradskog štaba za vanredne situacije Ramiza Paljeca biti dopremljena voda. Za to će se pobrinuti gradska čistoća i gradski vodovod koji će do njihovog naselja dopremati vodu narednih dana, a troškove će snositi gradska uprava. I to je rešeno, to je isto jedan od zaključaka. Rečeno je da se kupi nekoliko buradi, možda 10, 15 od 100-200 litara i da se ponese u romsko naselje da oni imaju vodu. Bilo je priče što će neko da kaže verovatno pa ta će voda zalediti u tim buradima. Pa neće, to će biti njima, to je njima dnevna potrošnja. Znači, oni tu vodu koriste za održavanje higijene, za piće i za ostale stvari, što znači svakodnevno će biti oni opskrbljivani vodom. U Gradskom štabu naglašavaju da su svesni teške situacije prouzrokovane niskim temperaturama i obilnim padavinama, ali računaju na razumevanje i strpljenje građana. Svaki problem koji čujemo, mi smo u stalnom zasedanju, mi to pokušavamo da rešimo. Građani verovatno se ljute i misle da mi možemo više, a nećemo. Verujte, ne možemo više. 5 buldozera ima, svi su 5 u funkciji, koliko god ima u gradu i privatnih ulti, koliko ima utovarivača, svi su angažovani i svi su na terenu. Prema tome, grad je veliki i sad ima seoskih mesnih zajednica koje nisu pokrivene i one su uzete u obzir, da vam ne oduzimam mnogo vremena da nabrajam. Znači, sve će to sigurno biti završeno, ali molimo građane za malo strpljenja, za ono što kažu malo razumevanja, jer verujte, ne može se, grad je velik, činjenica, ovo je elementarna nepogoda, zato je proglašeno vanredno stanje i zato smo svi u stalnom zasedanju. Znači, budite sigurni, ne postoji naselje koje neće biti obiđeno, ne postoji naselje koje mi nismo evidentirani, ne postoji naselje o kome mi ne razmišljamo i ne nastojimo da pomognemo. Verujte, čak se uzimaju spiskovi u bolnici bolesnika da se vidi ko su hronični bolesnici i kojima trebaju svakodnevne terapije, da se da prioritet, jer su ljudski životi ipak najpreči, da se znači ide u tim pravcima da se put raščišćava. Gradski štab za delovanje u vanrednim situacijama zasedaće i pratiće situaciju na terenu i u danima vikenda. Sutra i u nedelju će također biti nastavljeno pružanje pomoći ugroženima i čišćenje puteva.